13 چرا پاشی 2015 و د کنگرک روزنامه‌وانی ده جدور شنگال سروک برزانی مزگینی ارزگارکرن شنگال راگهاند. اپراسیون ارزگارکرن شنگال به هلمتک به همپاج عالی پیشمرگین کردستان و هاتکار آنین. لبله ملت کرد لکردستان سوری و ارزگارکرن چاودن رخینه ام رزگارکردنا شنگال پیروز کن لگل کرد بتایبت اولا ازیدیا او سروک دگو وعد دا گو از شنگال رزگار بکم و ایرو اثبات بود سنگر شرده و سری متوه ببلند بی و موراله ما پیدرابن و ایرو ام کرد سوریا ام خود بینن بشکنش کردستان سوریا کردستان عراق و کردستان ایران و کردستان ترکیا قلکی ام سرفرازن انه في رزقار كرنا شنغالي ورزقار كرنا شنغالي ازادياش بو متفايا افا ازاديا كردستاني ناو ازاديا كردستاني اواكو بنافكي بي اند بن يك ريزيك ريزا حزباتيك دبي ان سياسيك بتني بي رولا هرسي شهيدن پشمرگين روجاوای كردستان لمورال كردن كردستان سوري دا تاچ آسته بو. طبعا تأثيره وهردو شهيد سر كردستان سوري لسر خلكي ما قالك كيف خوش بين هر وهاي جهه رزقرتني بالجمه ام به مد خست وشهيد شبنينا بن لرزقار كني جي خوين وبي شهيد نابي قناعاتي مهابون جو پیشمرگا و سروک برزانی و کارم شنگالی بکن عرضك كردستاني جبر هناك عربا ديتن وقاريبون جو هناك شعور وآراء هناك ملطمة كردي الويدي تغيير بكن اللي الحمد لله ام جارك يترب وكيف خشيه ام فاقرها رجع جو محسكري رزقرنا سركتنا پیشمرگا وردا و هریک بهتر كيف هم جهات آریکاریا پیشمرگ روجاوای کردستانی یا روج وقتا گوته ده حاضر بون بوی قوتی و هلمتا گوته ده درباس بون ایرو رزگار دبی ام گلکی كيف خشن و ام ملتی خو پیروز دکن و ام شنگال آخاوینا بوس ببوس الملتش خوی ازیدی شنگال ده پیروز دکن و بتایبات السروک مسعود برزانی والحمي ملتي كرد جهاني ده پیروز يعني دجارة في مكر كردستان رزقاق مثلا كردستان مش مثلا شنغالي في مكر قناعاتي مدى كردستان نوكا كملي مثلا بندا صدو تشريحات بجهات هذا دواجي في مكر يقولوا جهة سهلدان يجي يقولوا بقوا جو بيشمرجي روج آفا لذا مشاركة كرن ده شهيدانين وشش بين درمضانين في جهة سهلدانيا ام هيفي ذكر ننكر انه اف بيشمرجي روج افا ورنصر اخاقا خو برخو برافاني دبر عادا خدا بكن پشتی 15 هیوانج اشکنجه کرن و دستوردان ارخستنا تروریست یا داعش لدور شنگاله ایرو روج مزگینی ارزگار کرن و دور تیبلاف کرن و جوانن کرد دبن نمونه د جهان ده بدست خستنا سرکفتنان و دستانیان برزان حسین گرکه لگه آرک